Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an tambihun. Inggih utawi iki ku ana anggit pakeling rupane at-taubatu wajibun fauran min wajib fauron kelawan agi-agian, yakni sak nalika tak oleh samaja. Tobat min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Walau saghiron hale senajan anane dosa iku dosa cilik. Ada buaki neka bade tambih bade peringatan hokoma orang atobat tulian atobat je asam aja dari setiap dosa walaupun dosa kene wajibun hokoma wajib. Dosa apa baipun walaupun dosa kene wajib bener cuma wajib tobat, wajib fauron, wajib tulian sekala nikah. Cak sama aja laku 2 malam, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dan tak mula tua. Dosa boleh mun ngak nikah lain yang kedikit tobat. Atau dari dosa kene aneka wajib hukuma secara fauron tuli. Benar wajib tobat itu, faurona pun juga wajib. Wajib secara tulian, tak oleh sama aja. Faman mongko sing sapane wong akhara kang ngakhiraken sapa si wong ha ing tobat, ngakhirno zamanan ing dalem mangsa ya sa'u kang cukup apa si zaman ha ing tobat, kana mongko ono sapa si man ono iku asian wong kang maksiat. Maksiat oleh maksiat bitakhiriha kelawan sebab ngakhiraken ing tobat. Serana orang ngakhiraki tobat dek ka zaman dek ka bekto sekadi masa akhiraki bekto pene kecokop kan kuya tobat. Bekto saya akhiraki cokop kan kuya tobat. Bener sebulan ya kecokopan, bener seminggu saar ini kalau kecek cokop saar tobat. Orang sing ngakhiraki dekat tobat asian bitakhiriha ane kemaksiat hukuma kelaban sebab ngakhiraki tobat. Teti tusah sepertama kita sepora atambah tusah tak tobat. Tusah juga ale orang nikah tongkel orang se mudhir li fiskihi. Ngelakonin dosa nika pun haram hukuma ton ngatonaki dekat dosa nika haram dukaleh. Sebab napa? Sebab ton ngatonaki dekat dosa. Mesti orang nika ibarat ring akeme cek keme lem seleber male tak ngetelak kapi tanja lagi mandi sela. Sekira ada ring tahu. Nah orang seton ngatonaki dosa maksiat lebih-lebih neng di sana ane ke tu sedukan le tu ngelakonin maksiat kele bentu sana ton ngatonaki mudhir li fiskihi orang se menampakkan kepasikanna menampakkan kemaksiatanna ne ke tu sedukan le padana orang ngelakonin dosa wajib atau bet abid satu bet ki asama aja ni ke dosa boleh pun mak dosa dukaan le berarti sebab ngakhiraki daripada tobat. Nah qala Dawud sapa Asy-Syaikh Izzuddin yaiku Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa kadzalika lan iku koyok mengkono asian yatakarraru dadi bolak-balik apa isyanuhu maksiate siman bitakarruril azminati kelawan bolan balene mongso al muttasi'ati kang cukup kanggo tobat apa si azminah. Ben sependek kecukan pendapat Imam Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam
sebagaimana orang kela tusah maksiat ngakhiraki daripada tobat, maka orang peneka tu sana terus apa tompok terus ali beli kelaban orang kela semakin ngakhiraki ke tobat. Oh saare tu sana saare, dua are tu sana dua are, terus semakin banyak semakin numpuk. Benih tu sana ngakhiraki ni kela. Yatakarraru napanya mana? Yatakarraru isyanuhu bitakarruril azmanati al-muttasi'ati, dengan berlalunya waktu dan waktu terbuang sia-sia tanpa yesen kelaban atau pedek Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berlalunya waktu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka semakin orang kelak banyak ngelakuin dosa, semakin banyak aban kelak napa, semakin orang kelak tak kelem atopat, semakin atompok tu sedugale tu sana ngelakuin maksiat, bentu sana ngelakhirakin tobat. Ada tak setahun, ya karena ngepengaki lah. Saat aja berempat ping setahun di nana peneka. Berarti semakin banyak, semakin abid, maka orang ini semakin banyak tu sana dekat Allah Subhanahu wa taala. Lah terus dak remah. Orang sing akhiraki tobat ngak ni kedak remah hukumah fayah taju mongko butuh sapa si iman ila taubatin maring tobat antak khiriha saking dosa, saking ngakhiraken tobat. Karena orang ini tak gelem tobat, maka dosana tak bisa diampunin sebelum orang gelem tobat dari ngakhiraki tobat. Wah, nikah daleman boleh, Pak. Orang nikah sing ngakhiraki tobat butuh dekat tobat boleh. Tong gele napa? Tong gele ada buah kitineng ulama, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar ku lebih sambian neka butuh istighfar boleh, Pak. Apa? Sebab lesanat to istighfar. Astagfirullah, tu boleh. Lah istighfar aja perlu istighfar boleh. Mun orang saya soleh, lah iya cek ki buru minta sapora. Astagfirullah, lah ngelakuin tu boleh. Sehingga dia buat istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar adalah perlu istighfarin boleh. Padahal istighfar tak ngelakuin dosa, aben minta sapora ke Gusti Allah perlu pentai sapora boleh. Apa sebab? Sebab pada ne congocok. Badareng di salah kesambian. Minta sapora. Kenge beli boleh, dak ada sambian. Kan berarti perlu sapora royo, tak minta sapora berarti. Minta sapora boleh, sapora ni bari kok minta sapora ro ya. Sapora na polan mari minta. Angon atau sa minta sapora lasan misan lah. Orang mau terus nombok tusa, semakin banyak, semakin repot, semakin angil deki. Napanya mana? Sapora tineng Gusti Allah. Ire saya kocak jan setia. Angil ria maksudnya. Angil saya sapora ria. Sebab orang kena tak langsung atobat. Tetimun ku lebih sampean saumpama pada kelampi keneng kotor langsung sasa. Insyaallah elang kotorna. Sepeda motor ki anyar, mula mare sasa, mare bersen, ngestete boleh, sasa boleh, bersen terus. Bungkoh yepel, sapoen, kotor sapoen boleh. Sampean nyapo be acek kok. Nyapo compon acek. Gilap teh lah. Mosok aten teh bagilap sekali. Bungkona bersih, kendaraan bersih, teh le bersih. Mosok atene dina kebedan kotor ngane. Kata gelem ento sapa ora tobat ke Gusti Allah taala. Siapa kalabi kelampi, siapa kalabi teh la gilap, muana gilap. Keng aten tak gilap sekali. Inna likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qalbi dzikrullah. Setiap sesuatu ini beda bareng sebisa megilap. Tehel beda. Napa nyamana obat lantai beda. Kendaraan beda. Sampo pencuci mobil, pengkilap kendaraan beda. Gigi beda. Odol, obu beda. Sampo. Ate beda. Montro gila pak atena. Zikrullah. Pak banyak tikir dekat Gusti Allah. Nih kecaran montro agilap pak. Enggak romonat tuh saya agilap. Teh lagi lap keng aten peteng calemotan. Lepak.
Ngakhiraki tobat ni ke butuh tobat boleh. Ngetenger ini kah? Orang saya tak gelem atobat dari dosa, padahal beda kesempatan, beda bektoh kang kuya tobat, maka tobat gelap perlu itu, maka tobat gelap perlu itu berarti boleh. Tobat dari apa? Tobat dari ngakhiraki tobat. Waduh, tambah tak kira dia. Mereka setiap kali kalau panjenengan ngelakuin dosa maksiat dekat Gusti Allah, jangan lupa langsung atobat. Ingat dekat Allah Subhanahu wa taala, wa kama yahtaju kaya oleh hajat butuh ilaiha maring tobat anid dzambi saking dosa al mutaqaddimi kang wis dingin apa sih dosa. Sebagaimana kuliwi sampean harus atobat dari dosa, ya harus atobat dari ngakhiraki tobat pader ya. Status pada tingkatnya pada atobat dari dosa ben atobat dari ngakhiraki tobat. Ane kepada pada penting ngakhiraki tobat ni ke dosa raja ni kah? Jangan ben mampu tobat kok. Mampu aben tetireng bener tapi aben tak gelem beli dia barang si bener. Lengak ni ke pada dosa apa ada pada dosa naria. Dosa maksiat, ya dosa ngakhiraki tobat berarti tobat apa ada. Ngentengaki ke tobat ni kebahaya. Saya rasa jamin sampean lanjang umur. Saumpama mereka dan ulama cek ngal bengal amak sejada ke Gusti Allah karena umur ni ketak pasti. Saumpama sampian takdir pasti bedeng malaikat aku tok ke sampian bene pelanjang umur jong tak apa maksiat lah. Saumpama makin tak kira. Saumpama malaikat abri oneng bocoran ke sampian abid semati lanjang umur sampian wis dosa tak apa-apa lah. Syekh Abdul Qadir kan apa seneka king bene malaikat roh iblis abahtu lakal muharramat. Syekh Abdul Qadir pun si haram kang kui sampean halal pun tak usah sampean ngelakuin barang si wajib, tak usah ningkel perkara si mungkarat masih tak usah lakone kabeh bene malaikat ja iblis berarti setan berarti ikhsya ya la'in nyeng keben wahai orang yang terlaknat tabun Syekh Abdul Qadir mun kulim sampean oleh seorang nikah boleh lamat pak boleh lamat kok malam tak apa-apa can bebas los tarew ke kulim sampean masalah lanjang umur kan engke le sini kan kita bagi ana babolan sebab sampean masalah lanjang umur kita bagi ngelakuin masalah apa sebab sampean kita pasti tobat. Saumpama malaikat datang boleh jamin kakek cong bisa tobat kakek jamin lanjang umur jamin atau tobat kita oleh maksiat ke Gusti Allah apa ada jaminan tobat terima ada jaminan tobat terima saumpama boleh ya malaikat datang boleh kakek lanjang umur kakek takdir pasti tobat kakek takdir tobat terima kuliwi sampean ada si ajamin mate nah ngibu Islam beriman pak. Tapi ada cara, ada celah kang kui orang bengal dekat Gusti Allah. Siap tak ada malaikat tak beri tahu, macam bengal lah maksiat. Ya malaikat tak beri bocoran cek mate nak kuliwi sampean dekat lancang umur, cek bisa tobat, cek tobat terima, cek mate husnul khotimah pada tak temu. Macam bengal lah ke maksiat. Tak takut mate tapak ngelakuin dosa. Tak takut kulit bisa sampean ke mati kita isa ora nek tak gelem tobat ke Gusti Allah. Oleh karena kadin tobat ni kecukon bene bareng sereme mun bener tobat dukung bantu dengan tobat ruah bisa mene cempole aki apa aduh le sabar ma tobat belurik le tema pote ciong gua. Nah jengko tahu siapa kaki mun bener nggak tobat ni kedukung manter daya terus manter oleh hidayah ceren Jumatan jalan kado rasana neng keneng dimma je gua ceren Jumatan kade gua neng keneng dimma bejene tua aki manter daya terus manter istiqomah asurbanan waduh le jaban masurban cong apa kaki karo ke PAP cek sini kemun bener nggak tobat ni kebantu butuh apa kaki surban, ku andi surban anyar, gris butuh supluk, melakin supluk sekolah baja
Putus sarong ku adik sarong mapan angkui ke apa jeung kor cek ke kalong. Mun surban ke kalong, mun sarong cek ke kalong angkui. Elik balik. Cek sarong ke kalong pula angin-anginan jan. Nika hukum mereka atau bet nika hukuman apa wajib. Terus dak remah. Ku lebih sampean taoning tung situ ngedusa. Tung situ ngedusa tak tahu. Saking medusa apaan? Saking dari benyan. Saking dari benyan apa tuh? Dosa. Nah, deke bekal perinci ni ke budi. Ki lanceng ngalakonen atobat, mula atobat matermu ke taubat kulo mancinangan etre mati ning Allah Subhanahu wa taala. Mula bisa atobat pun nik adalah nikmat sepaling agung. Mun kulo ben mancinangan bisa beli deke jalan-jalan saya ridha ning Allah Subhanahu wa taala. Karena ki banyak orang tero ambuk yang kita bisa. Banyak orang atobat yang aben kita mampu karena kita beri hidayah. Karena hidayahnya ke dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masihlah saya tak beri hidayah, mun Gusti Allah tak beri hidayah. Masihlah Kanjeng Nabi. Allah taala mun tak beri hidayah. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ben tebun Gusti Allah dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu beri hidayah sampean Kanjeng Nabi kecuali Gusti Allah se kesokan beri hidayah. Mula orang bisa hidayah napa nyamana bisa atau ambu dari dosa. Tero ambu dari dosa ni ke malaharat, Pak. Malaharat tero ambu dari dosa ni. Tero ambu tak sanrasan, tero ambu tak tuatu, tero ambu tak azina, tero ambu tak mabuk, ganja narkoba, tero ambu dari ngelakonin dosa. Angel malaharat. Nah, mereka butuh dukungan dan bantuan dari sampean ben cek lupa atu dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina ya Allah wanzur ilaina warhamna wanzur ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali ya Tawwab tub alaina Allah ya Tawwab Allah warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khaira qadi wa ari sirri wa qalbi min ladaha wa syuwadi ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.